Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Oyan Project. Eh, oh ya, gue dapet informasi dari teman-teman. Katanya, Bang Oyan, teman-teman gue banyak yang nanyain kenapa jarang upload video di YouTube. Ya, mohon maaf banget waktu itu. Sebenarnya sih bisa aja bikin video, cuma anak-anaknya juga susah kalau disuruh bikin video. Tapi jangan khawatir, sekarang gue bikin video, mudah-mudahan kalian terhibur. Dan oh iya, yang udah subscribe, terima kasih banyak banget. Terus support channel ini biar gue semangat bikin videonya. Oke, ya tanpa basa-basi lagi, kita lihat videonya. Let's go. Ngomongna mau ka bobogohan dicarikan ku mamah cenah. Apal-apal geus boga ka bawah deui. Pai basa anjing. Pai basa. Buat si dia cenah ngomong nama abi setia, abi tulus, abi moal bosenan, abi moal selingkuh, tapi anger we ujung-ujung nama ninggalkeun. Peribahasa. Ngomongna arek setia. Tekop manggil lalaki nu kasep gaet. Nu kanu ninja gaet, nu hideung koet. Hakan tas coet. Sambala sambala bala sambalado, terasa pedas, terasa panas. Sambala sambala bala sambalado. Ngomongna bade bobo, pas ditelepon dalam panggilan lain, paribasa. HP si anu error atau awewe si anu error? Cinta itu air, cinta itu udara, cinta itu belahan jiwaku. Cinta wa cinta, hak antah cinta, sugan pas modal taina lope-lope, goblok. Oke teman-teman, itu videonya. Gimana, kalian terhibur? Ya kalau terhibur alhamdulillah, kalau enggak ya kita usahain bikin video lagi yang bikin kalian lebih terhibur lagi. Oke, pokoknya komen aja, jangan malu-malu, komen kritik aja. Kalau ada apa-apa gimana gitu, komen aja. Oke, jangan lupa subscribe, support channel ini terus. Pokoknya biar gua semangat bikin videonya. Oke, mungkin segitu. Bye.